Kingdom Agenda in Christ. Ahora ntengwe re ipusha lefatshe le re pusha agenda ya mmuso. Ya. Batho ba pusha di agenda tsa bona ka ntle ka bona Mosraeso. Ha bona batho ba tswa o sei mosare mantsibuwa. Hona le agenda tseo ba di pusha. Le rona re pusha agenda ya mmuso wa modimo. So kopana le rona re sebeletse modimo mmo le wena. Re pusha agenda ena ya modimo. Re le ammoho re hokahane. Re ya kwana. Ya. Ya, tsebetsa rona e kenela hona mono Village Gate. Mo mmile wa Naledi le wa Hatsano Jaro wa Nante. Ya, speed hampo mono e ka onka tsela ya Hatsane. Hona mono ke motho ba bedi fela ha o tloa junction eo ya Village Gate. O tsenela right. E ka o ya Mtimposo Primary. Ha o kena mono tla o kwasetse di Duma. Skolo mono. So botsa fela na skolo se kae. Se bitswang Elevations High School. Ke skolo sa rona hona sebeletso mo Mosraeso. Ha re kopana le wena sonta se seng ka ora ya leshome o se. We are pushing the kingdom agenda. Ya Christ.